apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, barusan aja nih Aye sama Jamila ketemu sama ondel-ondel. Cantik bener dah. Ngibing malam-malam dewekan. Ngapa ya, jomblo kali ya teman-teman. Nih lihat aja nih teman-teman videonya. Teman-teman, ya lagi nungguin ondel-ondel nih di mari nih. Tadi Aye udah ngeliat ondel-ondel pengen papak di mari. Ada mobil, ngeri bener dah. Ayo lanjut. No, Pan udah kedengeran Pan suaranya. Nah, aduh, sebenarnya nyangkut segala lagi. Aduh, mana ondelnya? Nah, ini dia nih. Mana nih tadi? Tungguin di mari nih teman-teman nih. Mana dia nah? Udah kedengeran Pan suaranya nih. Udah kedengeran nih. Mana nih? Oh, no dia no. Tungguin di mari aja dah. Lu lama bener sih jalannya. Nyo, kita samperin nyo. Kita samperin ondel-ondelnya nih. Woi, mari dong. Po, ala ketutupan angkot lagi. Mana Po? Sini Po. Po, ya Allah Po, kagak denger apa bagaimana ya? Dicuekin lagi nih Aye. Ayo dong Pak, mari Pak. Bang, kemana yuk? Nih teman-teman lagi dipanggil ini. Mari Po, mari. Mari Po, oi. Aduh, Simpo nih dipanggilin. Sini apa Po? Bagol. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Nih Bang, Simpo cakep bener Bang. Iya, cakep bener ya. Oh, hati-hati Po. Hati-hati Po. Dadah. Aduh, seru Makasih ya Po. Seru bener ya Bang, malam-malam begini nyari ondel-ondel. Tapi ngeri bener Bang. Tadi udah mau ketabrak mobil sampai 2 kali tabrak angkot. Jamila, tapi kasihan bener ya sendirian. Iya, dia jomblo apa bagaimana sih? Jomblo dah. Malam mana? Sekarang lagi malam minggu lagi ya Bang. Iya, ya ampun, sianan bener. Untung kita berdua ya Bang. Iya. Iya kan Bang, kita berdua. Iya dong.